Bunda Ida Akila. Tapalun 3 bang lewat piti. Okey dek nyo kabang tapa dek. Kabang tapa dek. Tapi go kawi hana abang bungohnyo. Nyan mat bana go kawi hana abang. Nyan. Ka bau de ah, dengar bau de lain. Yang baru yang menggedah barang. Wati bungohnyo dek kan. Bungohnyo bang ke yu batrin wati gemit bungong trin gemit bungong trin nek tibab uronyo dari bungoh buno wati angin tiga ada ino angin ti kende doki yu gemit bungong trin ai wati angin nak ka pulimbut ikun yan pulimbut bungong trin wati angin pulimbut nyan angin be pulimbut jaga mentong bungong trin no ikun yan karena nyo ibarat je lagi mau nak potong lagi mau nak potong menyo tak kejut menyo tak gok menyo gok bak ji terkejut mengontri no jadi luruh mandum menalah cerita je ha luruh mandum ya nek tebab nyo trinyo hai ku pegah ke boh ji pam hai ku pegah ke boh ji pam hai makaji lagi nyo you jaga tapi nyo be la ilalah be mak oi wangi mengkupung dia menggedah barang mana bayang pegang. Wati awak-awak lu yang na rantau di Malaysia nyo maupun di kampung ini maupun di Vietnam di Amerika. Wati yang kalainya bungong rin mutangking nyan ban i. Toh dup i. Nyo taboh jadenya nanti baca dan lalu lah. Alah awak oi. Leh kupoh ju doki tigonyo nyo panen kupoh doki lah mano. Okey sekian